Bon, ile partie yenye tuko tunajenga ako mfereji inajenga kujenga kilalo. Alors mfereji hata tutie kilalo haingi kuwa na resistance kama tungijenga hii descente hii li yote ya mfereji inashuka kuchini. Ndio kazi ishafanywa. Asante, tunasema asante sana kwa wakuu viongozi wa kuona walituletea sima. Ndio inasaidia kufikisha kazi hapa. Deja hapa kunakuwa lycée kote. Hapa sasa tunahitaji sasa kutia kilalo sasa. Sima zilikulika sana hapa inaonekana. Alors inahitajika kupata sasa sima za kukule kilalo. Pia na wakaaji wa Vinde la Presse nao watie nguvu zao, watie mikono mfuko, waangalie ya kutoa kidogo kidogo ili hii mfereji iweze kumalizika mbote na tutie kilalo hapa mara moja. Hapa unawakia sasa sima za kilalo. Ndio zinabakia tu. Deja tunaona gisi mfereji jengewa mzuri. Tokea chini Ruduvira kwenye na depose kule chini na kwenye inaanzia huku yulu kote ushatengenezewa. Inaomba sasa tutia kilalo sasa ndio yenye inabakia. Hizo sina bulongo hapa nayo na konstitue kwa mwa hivi yenye inahitajika mur de soutenement hapa. Pression yenye hii charge iko hapa na hii ma singa zilifungiwa hapa, hii barre de 6 ndio soutenir. Wala inatia fissure hapa. Ni de soutenement inahitajika hapa.